sang ayu kabatnya sapunike penganikan ide sang maraga tapo muastu kobet nemangkin ide dia angreni pacang matur ramasyara gone pimawanan sapunike riantukan ide sampun merasa ring raga nidone iwang yema kira wana kebatek antuk bingung kayune muastu tuna rari sidering uno di keraga kalaja kanu wanas nenten malih panjang paitungan bes kelajok idunu nas pitulung kado kecalu nonden anak subuh pelih caluk antuk ide matunenan tekening anak nenten kepikayunin antuk ide ri sesampune nunas tulung punike sapunapi penadosannya nih mahwa sakit ya kayo wastu iwang antuk ide nganike dadosne gumanti purun ide pacang upahin sekite kayun yen subuh tewenten anak sane nulungin bali bedik ngasalakang mecihna raris kadi mangkin puniki pelih akedik dados ning ngaslekang inggih ibu Dewi Pari di kalaning sapunika tumuli ngeraris ide mesesamatan inggih pidaging nawegan pisan titiang ibu Dewi Peri muah kembali kala sapunike taler beli agung kelawiye sapunike mung wing panulamen ide dia angreni reng dijo
Ye kiminab kalau mangkin puniki ibu maling nggih. Cinga ketitiang kasayang sarang Durus mangkin aksi dewek titiange puniki kasengsaran. Kaselekang oleh sang partua Dados ne bingung tan kadi-kadi manah tiange dening kabeletan oleh sang parate. Si puan rawas buku Wiwitane tanjelian uwit saking kesisipan antuk titiang matur amatre nata nasido ngelendang ngawinang mangkin puniki nenten pisan mersidayang antiang ngelidang dewek tiange ratu kesatria Us punika muali mangkin ide dia angreni matur ing ide sang Arjuna inggih pidaging nawegan mamitang lugre titiang ratu sang tosning kesatria utama. Ratu putra Pandawa boyo ki ratu puniki watah tosning putraning Pandawa ratu tosning ratu mahkotamo inayang becik-becik dumunantuk iratu mapi kayun riantuk angani ratu puniki wantah tos agung mau tamu ratu ngayomi jaga iratu kepatutane sane dados pengayom sane dados tedung iri-kiring jagate genah wadua masa yuba cokori dewo sepatutne dados genah mesayuban i panjak i balo yudo sarang sami kalau ke takkan musuh dikalaning katekain olehipun ni satru
dayan merih suakan yang awan semalih kenentenanin maperi ngitungan sane pacang meresidayang legayang kayun malati tiang mapakele kalau mangkin puniki muali malih ditiang matur pikeling ringi ratu la sewa ratu yen padete yukti punggung kadi sapunike kayun Cokoridewo pinih becik anak istri sanelian saratang Cokoridewo asapunike atur nidiah angreni malah kang ade Nejani di ngehang malu raos beline melahang pesan malu beni dewo ngabo pepineh sapunike penganikan ide sang parte rago lohada Apo buin dewek kadine ada dini di tengah alasi merageluh buin tanpa kanti madu ragamu pengidewo pedas buat alase tenenan mulu alas keliwat ngeres-resin alasane madur gamu pesan nyen apa jangamu yen pade teane jani beli lakar memaksa ukudana dine nyenye lakar ngewirangan nyenye lakar nulung dewek kadine iya satu adi
Iya diapin jadi lakar gelar gelur jerat jerit ngidih tulung sing jade nyenana ke lakar teko mapi tulung. Iya bojo gada nasendam Buin yo ibojog sing jadunduk yo lakar purun nulungin dewek adine. Bacik adi ne Untuk kemakarane ian sido banadi isinin pengidih beline paling melah adi nyerahang raga barang beli namu karmi Janjek jani dini di tengah alase bareng-bareng ngajak beli ngulati ane madan kelegan kayun to adi. Adi ayu aduh adi nampe kebahagiaan Uduh adi adi sanga jegegi dewo melahang pesan malu minehin raos beline ian dadi dih do pesan adi nulakin ane madan bagio liu bajang dotang miribadi tusing pedas nawang nyen sujatene sangarjuna kaden keliulingi pidan paro bajang-bajang ane jegeg-jegeg mekejang pado ngedotan beli ado ane kanti ngulahin dewek beline bile ado masa tekening keto ado masih ane kanti mesesangi ulian besanget ya demen tekening dewek beline ne jani ade adi nolak dewek beline dan awang sang Arjuna purun beli ngeraos ke keto kapi ngadi sing jaulian nyen beli ngajuman dewek beline tua saja keto ulian anak lo totonan bes nyud bes dot yo lakar mebarengan ngajak beli ane madan sang parte ane kasur
mengaku ane mulo kasub kejano loko uli malu dini dijagat tanpa samen ase dewek beline uling malu kayang jani apa ngadi pedas nawang uling uni kayang kejani beli mulo kasub katlok tah dijagat sekalone mere badi tuara ngugu iya namun to beli ngeraos kapining adi mirip tonden masih adi ngugu tekening raos beline huire tonden nah kewalo pantes jaban adi ketu swireh tonden tayan adi ngasanin kengken yasan mejangkut ngajak Sang Arjuna sapu nike baos ide Sang Arjuna nguang-uang ni dia Kang Reni yaning subhan nawang bukati nang tegarang je di subane nyenadi nawang ane madan bukti tayan ngasanin mebarengan ngajak beli kalau ditu subuh sinah ben beli ngenehang natan surut adi pacang kata kalau ditu sinah adi lakar stato ketagihan tetap adi nyud tetap adi bedak mekitu apang sido ketemu tekening beli ya sang ayu inggih rian tukana sapunike yakti nuwek pikayunan minekadi penganikan ide Sang Arjuna muastune mangkin ide Diah Angreni keliwat kebleg-began jeroning hati semal
malih kedulurin malih antuk rasu kimud rauhing jengah di sejeroning manah hidone satya laki muastu metu pikayunan idone sapuniki yen sapunapi jewenten pemekas tiang nenten pacang obah kantun ngelajerang mineka di satya lakine satya kakunge ya satu masin mati diastu jelakar ngemasin padem yen subuh medasar ban patut tusing jelakar jejeh sang Arjuna menampaki kalau mangkin puniki muali ke cerita ide sang parte ngenampekin mekadido dia angreni sang ayuraris Melayu nanging mekadido dia angreni dikalo ketampekin oleh hide sang Arjuna tumuli ngeraris hide melai bang ragan hidene buat lidang raga tetujon ide melai punika tan lian sumangdane prasido antuk ide ngelidang ragan idene saking sang parte sang Arjuna ngatut uri sakewanten mekadi desang Arjuna kantun nenten jangel-jangel ngetut saking pungkur minekadi pemargan ide dia angreni sage pesamandana kancit mangkin sampun saget mersidayang rauh iri kering tepin jurange sane keliwat dalem iya naratu pacang kalau iri ke ngerare
Raris muali dia angreni matur ring desang parate yen pade te cokori dewa pacang memaksa dewek tiange puniki sapunika atur ide tiang mati mak kecutetne nenten jebungan dewek di tiang puniki lakar padem mati riantuk sampun yukti-yukti lasio manah di tiange gumanti purun di tiang pacang nyelempungan dewek tiange iri kuring jurange punike sang Arjuna duane ngasapunika atur ni dia angreni mawastu mangkin ide sang para tebih kelintang sedih ring sejeroning mana dia jiwa teman beli sakemuali raris ide ngandika sapuniki ngerumrum ide dia angreni uduh nete adi sang ajegeg adin beline dewa anto sang bali sang ayu do pesan keketo benadi ngabo pepinah cutet antiang Maluku dan beline beli adi sang ajegeg ngodo adi nela secario dongu dia ngantos las keketo benadi ngabu pepinah adi ayu sang ayu yang hati ya diastuka sapunike pangrumrum ide sang parte nanging mekadide dia angreni kantun lajer di sejroning pikayunan kasih penyau sang ayunya burang ragu
Terus punika tumuling raris ide dia angreni nyelempungan rekir angani dane saha kasep mekadi desang parte nyaup angani ide dia angreni sang parataka Kocapan mangkin mekadi desang parade tanpa kanti ngerago iri kering tengah alase malih kemeduluran antuk kangen tan kadi-kadi kayun nidone Roma sore raga sahwau dados ide merasa ring ragani done iwang rikala sampun ulung mekadi do dia angreni ring jurange mawiwit saking bes banget ide lali ring raga tur ngulurin sekitane riinriane mewastu mangkin kangen sane kepanggih oleh ide sang parade sang kalone Tio sering kangen sampun janten pisan sengkalo yukti kalau punika ne kepanggihin oleh ide sang Arjuna dapane ada wastu memocol ideng larang tapo suwe ri kewenten ring tengah alase nenten mersidayang mapi koleh dia angreni puput ulu ngawinang raris mekadi dodiah angreni pemuputne wantah ulung iri kuring jurange nyala salakuri
saris mangkin pikayunani Desang Arjuna sapuniki yen pade te nyelsel kuri disubane pelih marui dewek nyelsel sing jado gunane ento asapunike pikayunani Desang parte kudiang pacar tuah manut pesan tekening baos paro pengeling sire kal kudiang ngwalini nane subuh liwat kal kengkenan ngumbahin pelih ke pemuput mangkin puniki mekadi Desang Arjuna wantah bengong nyetotok waluyo kadi miso mebalih belabar Dula kemanto Setiana saho cumpu sampun pikayunani done gumanti wantah jago matulak merike ka Astinapura dan aku Sang Arjuna inggih candegan titiang dumu nyeritayang mina kadi kewentenani Desang Arjuna sahune mangkin malih lanturang titiang ngaturuni ngayang Kaca pemangkin Dewi Peri kocapan reke kalone mangkin puniki mekadi kewentenan anganide Dewi Peri nya dapat betari Eri pemempeng ido Dewi Peri nyad pada mine kadi Dewi Umoiri kering Sunyalaka Ring siawala indik kewentenan irike ring Siwalaka sane kebaosang puniki maka siapa jaran yang mana
lintang wiakti katenggamu minekadi pikayunani de Dewi Peri. Kadiang ipi sabadong awang kapirengang Kerasayangan tukido waluye sekading ngipi dening wenten sabdo ngawang-awang kepiar sayang oleh hide saking Sunyaloko. ke awas ajaran yang tiada Dening asa punika tumuling raris ide nung ilang pikayunan natasa ngreke sabdone punika ring sejeroning kayun nidone. Kadon ida dia anggareni Wastuning las nemangkin ke Suryo oleh hide kewentenan idoni dia angreninya. Kadibenin Pancabaya Ritat kala ketiben antuk Pancabaya katiben antuk panyengkalen. jarat jerit nuna satulung Wastu jerat jerit gelar gelur ide dia angreni nunas tulungan sapunike sane kesurya oleh hide Dewi Peri. Dewi Peri kebingungan Riantukana sapunike kewentenan sane kesurya oleh hide muastu bingung pisan mangkin kayun nidone. nona sepamit juamu juga kemayu pada Saketumuli de gelis nunas mau pamit majeng ringi de betari umo tur maning gegeso narare sido nyumujub ke jagat sekala. Ke awang saking
Rare saking amarone mau deruderan maileh-ilehan ide Dewi Peri natasang kewentenan ide dia angreni ring jagat sekala. Dia kanggereni kepanggihin nanging nenten Jesue ide natasang tanpa samandana kancit sampun reke kepanggihin kesuryanin kewentenan ide dia angreni oleh ide Dewi Peri. Re kalonya burean jurayan Ri sedek ide dia angreni ulung maceburi kering jurange sane keliwat dalem gagesona idotu kebatek antuk rasu tresna antuk rasa sayang tan kadi-kadi bih Dewa Ratu Agung gegeson mangkin ide Dewi Peri tumedun ke jagat sekala lampah kenyane semalihnya ien buat pemargan ide Dewi Peri ritat kalung ngungsi genah ide dia angreni macebur punika bih walu ieu kadi kilat akebiahan pemargan idone dia kanggereni kasawo pedar kakeberang gelisin carite uning ayang mangkin sampun reke merasidayangan tukide Dewi Peri nyaup angan ide dia angreni tumuli raris kekeberang saking tudo sang yang tidak menawi sampun sangkaning pituduh ide sang yang Paramawisesa indike punika dia kanggereni wangan de mati mawasana merasidaya ngeraris mekadi de dia angreni nenten durus raris sida-sida mangken sampungan kakabarang sakemangkin puniki kebaosang sampun kocap ide kakeberang iri kering amarone Dewi Peri
ne manulang tan jewenten tio sane nulungin wantah Ida Dewi Peri wiakti mitulung Ida Diah Angreni rawa kering jagat ani sadang gelis lampah Ida Dewi Peri ngeberang rek Ida Diah Angreni tan pesamandana kancit mangkin sampun peresida rauh iri kering panegareni sade dua rama ekalawiyo ring puria sakejumujub ngararis Ida Dewi Peri makte Ida Diah Angreni merike kejeroning puri nisade tur maning meresidayang kepanggih raris sareng Rabi Ida sane mepesengan Ida Raden Bangbange kelawiye Raden Bambang kabelag began Wih Dewa Ratu Agungan tenan indike sapunike mekadi Raden Bangbange kelawiye mangkin baosang kelintang wiakti katenggame anggan idone dia kanggreni ne prapati duaning sampun tinglas pisan kacing ngakoli hide wantah Rabi Nidane sane mepesengan Ida Diah Angreni sampun presida muali sah rauh ring puri kesarangin biang matua malih keseparauh Rabi Nidane punike kesarengen oleh biang matuan idone janding bagus ekalawiyawan uduh nete cening agung sanga bagus idewo Raden Bangbange kelawiye asa punike ngawit pawecanan ide liwat laga ye dewa ngudos wong apa westri dadien keneh-kenehang biang tingkah idewone pelaksanaan idewone bes keliwat lagas dadi bani idewo ngutus anak meragoluh manang kilin maka guru dados anak lu buku Rabi Nidewone ane utusi dewo rikale pacang tangkil ring idedang guru
ngalin tangin Allah suaya Apo buin pejalane totonan tuah sinah ngeliwatin alas wayah alasane keliwat tenget tu dewa mador gamu mane kejurang duan alasane keliwat ngeres-resin buine pejalane sinah subuh menek jurang tuun pangkung gerembengan tuh gitu ceneng rampok begal mekacakaya mirip dewu tusing pedas tau ien di tengah halase totonan subuh sinah sekancan rampok sekancan begal mekacakan ditu ceneng bagus waduan cening telah mati bukti lantes lamun jani sekancan balo pekan ceninge balo yudan ceninge tan pegantulan mekejang subut lah padem tu cening dia kangreni tambe kerabin ceninge dia hangreni tetenan subuh budin mati tu cening apeng tahu menyaburi jurangnya dalam matan sipi ulian bas jejah ulian bas kebelet dadi lagas adin ideone tenenan nyeburin jurangane keliwat dalem wetemagakan satya kaku len tekening rasa jejah apeng idewo pedasuning masih ulian adin idewone dia angreni tenenan ngelajerangan madan satyo laki nih satiryo jaro anema ngode kalau nento yuk kagul-gul kepaksa bentos ning satrio ane keliwat jaruh ento dewo sang harjuna dos Pandawa nene mirip dewo masif subuh pedas tahu sing jadelen nyentuh ceneng tuah sang parate anem uli Pandawa buine subuh kasub uling malu wet anggreni salah ngucayang
kewale kanthi sang parta melaksana kekete kewiwitin tekene ngadin ceninge ni dia angreni tenenan salah ben ngeraos kederapanan nunas kanthi ulian ieu kadaropon gumanti lakar nunas tulungan tekening ide sang Arjuna yatnaen dewa nangga kewale di maro keto ben biang raos donyen kaden biang misune nejani pengidih biange kapiningi dewa apeng yatne apeng melah beni dewa nampi raos biange mangge yen salah bahkan nindaki suwireh yen pade te dewa kirang yatne yen gegabah buku dewane jani sinah sengkale kaonane lakar kepanggo dharma patut angen guru ada abedik petinget biange marep kapiningi dewa ingetan te dewa encenane madan darmo kepatutan ento sandang angoni dewa guru mangendo siedo mangge kebagyo muas tulakar nyidayang beni dewa nepukin ane madan melah ane madan suke tuna yatno sengkalo cangke panggo buke raos biange ane busan yen pade tuna wiwekan ceninge sinah sengkalone ane lakar tepuk cening wekan cening mawi ento kekerana dadi meled biang raos kapining cening apeng melah ben cening mikayunin apang tusing yen kanthi cening salah laku salah tingkah dasaren bayan walas ingetan ane mulu manggah di sastra agamone di catur parimitone ado ane madan welas asih ente apeng lajer ben cening amel